Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. UMLA jong ka West Shillong constituency uba M Rapsang, ulapha ya ka jingerap karke syakashno moba na kabanta bansam shikilong yeng ki basha pengat kum kejaka baperkheng ne kita ki containment area. Hadin baga sarkar jela kelawengno ya ka containment zone ha apa moprem. Habai kan bat uba M Rapsang ulai tu hadin bo ulayo ka jingkerpa na kinong ilam snong na moba ulapan pai wat ya ki jingerap na mar kitu kilong yeng kim na chu banmi hadin balasha pengat ha ka containment area. Kidang gini kiba affected containment area kitu gibri ang tu kimi ami ang Hoi. tingi hap IT kan Ngadu mana? am mentar kada gidang suang menen ne ya containment zone Hoi. te mentar gidang men sampat pada gidang contain te ka Hoi. ketu particular ya ya kibri jeng kitu kingi hap I khau ye TV yo kaun mana ba ai? nomor kimi ami ha Mana ba ai pi to bang. ba gi khau Hoi. Mirap. ya ka komel ye Teknik ipa iwan ini sini ban wan jurep ni to gasnong pi. iwan lang ba hat Tek mata kala long kanut ki ba kanu yeng ki ba nang. Dengkin. ka am nomor kila contain be ya tu ka bor ko yang de mo Hoi. ket kunga jing tip ngi gidan sis pa yeng e han to Takmut ya no kan kut ka konten yeng pi. kata te ka song higi magistrate ang ka song higi magistrate bikin weng ne ki le no ne namar kila ki wan le hi maki tama Hoi. Te ki ingat nak na ki akan du igini ki beri yo COVID-19. kimnan travel history de maki Hindi ito bawan be namba tu bayawan ito. ama kimde gitu itu ba yap le di ba shu pang be hiang de tu le mun shwa stom be te Hoi. kimnan travel history ndan ni era